KL Liana hi pakom nuam tak ril rozau tak fiam thudu tak chapau lo tak dikna du mi tham na langai lo eiru lo tu po anzol pui anga kom thei vek michia anni awanga musit ngai lo Mizo pa dik tak tlom ngai na nga tak ani anga midik pathian ti hi kan zoram hian amamu ani ti ila kan soi swal om love mi ngai sang tu tam tak anei ti chu hriat sa engwanga lar nge mi ten enga tinge an ngai san dikna adua pathiana tia ataka nun pui tu ani ti tu man kan hailo puke el liana hi kelal hela leit le lai chungi leit te inkara kumsang kha chakwa somnga pathum khan alo pianga zirna le khalama ero chuan sang khat chakwa somruk ti a da sak ani poli theng sumsuya lekha azira pol nga azirkum sang khat chakwa somsari pakhat atang khan pu SR wa la le mission veng ina omin aizol lama lekha azir chhuaka government Aizawl college atangin BA azova hemi nu hian nehu hnuaya LLB azole a nehu hnuaya hian apum puya pahni na an he march nili sangkha chakwa somriat pakhat khan jewanal ruati republic vengami nen in nein fa bali fa pa pathum le meche pakhat an neya tuna hian tu pariat mi pa panga le meche pathum an nei to bo high school azolimin darlung khwa a middle school a mi ai athoka hei hi atna tho masak ber ani hemi nu hian veng hluya middle school zirtir tu na athok le a tin home guard office a LDC na te planning department nuaya assistant na te athok bok July ni som pakhat sangkha chakwa somriat pathum khan Mizoram Judicial Service nuaya lutin magistrate na athok trana tin kumsang ni pasari thleng khan lianding puelo college tuna Aizawl Law College nita a hian athok to bok MJS noaya na chi sang alo chel to te chu atho tran hun nen hetiang hian ani Judicial Officer Grade 2 August Niriat Sangkha Chakwa Somriat Pakwa a Under Secretary Law and Judicial July ni som pakhat Sangkha Chakwa Somkwa Paruka ADMJ March Niruk Sangkha Chakwa Somkwa Pariata Additional District and Sessions Judge October ni som pathum Sangni Pariata District and Sessions Judge April ni som thum Sangni som pathuma Presiding Officer MACT March ni thum Sangni som pali a MACT nuaya Presiding Officer nahi December ni som thum pakhat Sangni som pakwa thleng thokin hemini hian superannuation pensionin acholta ani tol upa KL Liana hi United Pentecostal Church of Northeast India ko thana omni in tuikwal UPC ko shan khaiding tu ber ni in ko shan asarwak lai ber po a mangai takalo tuam hlom thin ani ko shan tan engma uya nei ngai lo miril rozau le in hong takani a twal chung ko shan ten a in hi in khom na atan kumsom hi chuang an mang heng he pathian tri mi le tharau mi dik tak ani a pathian fak le choi moi ngai na takni in adam phot chuan in khom le zai khom a thul ngai lo tin in khom kal atlai ngai lova athleng ma saber pola tangin khwang lo vom ma satu ani fo thin tin crusade le choi moi na program a te speaker tura som ani fo bok thu a soire ngai lova thil ni na tak chiang le toy fel taka soi thin ani ko shan in khom na a sak thin zinga a hla du ber zinga mi chu lalpa sum kangai ne pa ti hla hi ani ni na chel lova rongbol nam timi midang de ni na kiana dom kang tu ni thlang jok thin ani midang de poi soi tu le anril ru hiam tu ni adu ngai lo thei lova twal chung ko rana ni na alo chel to ti chu Sunday school zirtir tu sangkha chakwa somkwa pathum atanga sang hi som ni thlengin Secretary Church Board Committee Treasurer Twal Chung Building Committee Treasurer Bial Sunday School Department Secretary Twal Chung Missions Department
tual upa KL Liana hi UPC ko shan huang po na po tu sui tura som lo tak ani KGP le GKP programa te po tu sui tura som ani fo chin atu soya midam te thadlo na emo soi sel na thu emo shia tur om ngai lo pathian ring tlat le tri tlat mi ani KL Liana hi mitlom ngai tak ani angin khutlang rong bol na lama po min mang tak ani a wai me shwai tu na te po alo jel to a adam phot chuan tuikwal north lama chau ni rovin tuikwal south lama po khwar in akal nge thin tin veng then om hnaya te po kalchang anei fo mi har sa jok then om hnaya omte tanpui po a hre ngai lo a thom no hak lai le thar po mamo jok nia a hriat te chu a pe mai thin tanpui ngaya omte tanpui a in pe reng thina miri thei te dikna le chanvo hum hal du tak mi ani ram siam thatna tur lama po thuziak manga nasataka thok thin ani zoram than mo bok nia a hriat te chu wai sen takin chanchin bo sang sanga aziak lang mai thin Mizo mi puiten kan dikna le chanvo kan hriat theina dan lam thil poi mo po aziak fo bok tin sarkar na sang a thona ram mangai na ril rup puchungin dik le rinom takina thok thin milung leng thei tak ani izia athuzia ka te alantir fo bok mizo te zinga re etlang tilar tu ber ani a thla eng ta nei tat thin ani bok thuziak thiam tak ani awangin high school azir lai te po in thuziak in ti siak na lom man pakhat na alo la to thina athuziak te awangin lel te award po voi duai lo alo dong to bok tin sarkar narin om takle diktaka atho thina wangin choi moina po alo dong nual to ani puki el liana hi dikna ngai na mi ani a na tho na lama po dan anga diktaka ro rel du mi ani awangin dan lo anga om ti chu eng ang mi po ni se tuma athlia sang ngai lo tin a thei phot chuan mi re thei le chan hai zo ka om te tran pui in pe reng mi ani heti rual hian mi dik lo le mi chapo te hi angai thei lo le thin mi in ngai tlom tak le mi thil phal tak ani boka fiam thu du angreng tak thian te han fiam vel po nuam ti mi tak ani engni na le din hun po changse chapo puinan engma mang ngai lo tin mani nei le tho chwa ba ka khosadu ngai lo ani a kong eng ki ma ri nom hle o na awanga diklo taka thil ti ai chuan mamo ti tlema khosak thlang thin jok ani eru na le du am na hi a hwa a adu lo zia po asoi lang fo thin mitai ma le mani na atui mi ani a eng na po ni se adam phot chuan tho hre ani ngai lo tin midang te phut ran chunga thil ti thin ani ngai lo ama hi zakzum le in thashum tak ani bo anun kai shwai tu atan bible chang avon tlat chu tangkasum ngai na thi swal tin reng bulani timothea thon khat bung rup chang som ti hi ani a pathian thuin sum tam tak ai ming tha thi thlang jok tur ani thufing te bung som hi pani chang khat ati hi anun pum puya ataka puan chwa le lan tirani puke eliana hi mizo pa takle mitwar chel tak ani a natna ane po in soi zen ngai lo dam lo le na tak chung po a in khom le office kal thu ngai lo mi ani cancer awanga thal puak na tak ane chang po in tiang hol chungin office akai tho thin thi ngama anat po in ka tha e titat thin mi ani a adam lo le nat po in mizo pa atlom ngai tak ani zia lan tir fo thin kumsang ni khan non-Hodgkin's lymphoma cancer ani ti mu chwa ani a heti hun lai hian Guwahati lama doctor te soidan chuan third stage ani to ma se arin pathian ven na changin a cancer hian ati buai lutuk lo chemotherapy voi khat alamana abak ero ala chhun zom talo kumsang ni paria thleng khan engama changin akapa le azak nuaya te thal puak angin om thina heminu lama ero a om talo ama ero chu thoha ero ane na satial tial thung ama hi mitwar chel tak ani awangin damdoin lu lo sham adu thin
thoha bak in soisel na em anei lo lain sang ni som pakwa kumtir lam atang khan adar na ti chang aneya tin April khavel atanga apum lam a soisel chu ulcer shik nei ani ti hriat ani a pumpui dam doi te peka enkol ani chho mek lain me sang ni som pakwa tha atang khan akong vela na ani chho boka akong na hian zualam apanze wangin June ni sang ni som pakwa a pathian ni choma in khom bandona laltong trai na chu ding chungin a soi chuak zo tangang lova in khom bana din thara Ebenezer Hospital a kalpui ngalani Ebenezer Hospital a hian thling bone marrow and test atangin cancer cell mo ani a tin aril lama infection mo ani bok Ebenezer atanga achwa nu hian care hospital dor puya reivaklo enkol le ani a hemin nu hian cancer doctor lel fakzwala puwal te ron ni in ani chuan cancer hospital zembo ka kumsang ni som pakwa November thakan radiotherapy alak tira tin city hospital ko thei huana atrol huna pianga admitin a enkol chhun zom bok ani ahun nu nung lama ero in lama in enkol athana wangin puwal te ron chung zelin home nurse te roi bokin in lama the ang to ka enkol ani a June ni somni panga sang ni somni atang khan zualam panin thia luakin ai boka tin thoha ane tel bok awangin June tha atang khan oxygen pek de reng ani a thoha hi July ni thum chokmalam atang khan aron zual ta viau maya zialam apan thei tameu lova thoha le cancer nat na hian abo ne tak mawangin ataksain thlin talovin July ni rup sang ni somni chudar thum khan thole na thale zwal nga ka lalpa ne na atharau chol ha dam turin min local san tari